Yes, bakunzi ba News Lab TV rero reka twongere tubifurize by'umwihariko igitondo cyiza turi mu gitondo cyo ku itariki 26 z'ukwa mbere 2026 birumvikana n'amakuru agezweho arimo n'umutekano politike na diplomasi tugiye kuba tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze imirwano yamaze guca ibintu mu bice by'umujyi wa Uvira by'umwihariko turaza gukomoza kuri izo nkuru zikomeye tubabwire uko situation ihagaze ariko kandi nyamuneka turaza kubabwira yuko nanone imirwano yongeye guca ibintu ahitwa Ndondo ubu tuvugana impungenge ni zose ku misozi by'umwihariko miremire iminembwe ibintu byakaze turaza kuba twikomozo tubiva imuzingwa muraza kunyemera ariko kandi iminembwe tugaruka ahitwa za Mikarati ndetse na za Nyamara kuri Puwezero ibitero bikomeye cyane by'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC byongeye gufata indi ntera turaza kuba twikomozaho tubiva imuzingwa turaza kugaruka ku makuru menshi byatandukanye turebere hamwe mu bitero bikomeye cyane MONUSCO ikomeje kugenda ifatanyamo n'igisirikare cya FARDC ndetse imikoranire hagati ku mpande zombi ikaba yongeye kugenda ifata indi ntera turaza byose kuba twikomozaho tubiva imuzingo muraza kunyemera dusimukire mu bice byano munara ya Kivu y'Amajyepfo ariko kandi turebere hamwe amwe makuru akomeje kugenda turuka hitwa Ifizi byakaze urugamba rwamaze gufata indi ntera turaza kuba twikomozaho tubiva imuzingo tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze nyamuneka ariko kandi muraza kunyemera turebere hamwe amwe makuru aturuka hitwa Mokobora ibintu byakaze ivumbi ryatumutse ndetse isaha ku isaha igisirikare cyangwa kugira gatatu amakuru ari batugeraho kiraza kuba cyerekeje mu mujyi wa Barakani zimwe mu nkuru zikomeye zo zose tugiye kuba twinjiramo tuva imuzingo muraza kunyemera tubabwire yuko butuvuga na Baraka abaturage batangiye guhunga mu buryo navuga ko budasanzwe turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzingo ariko kandi muze kunyemera tunarebere hamwe amwe mu makuru adasanzwe akomeje kugenda aturuka mu bice by'ahitwa Kalemi ubu tuvugana ingabo z'abarundi by'umwihariko zongeye kugeragezwa guhura n'akaga gakomeye cyane nyuma y'uko zikugenda zisuka Kalemi uko bwije n'uko bukeye turaza kuba twikomozo tuva n'imuzingwa muraza kunyemera turebere hamwe bimwe mu bice bya za Kisangani mu kanya gato gashize hongeye kumvikana amasasu menshi cyane ese mama 23 yabageze Kisangani bimeze bite turaza kubikomozaho turaza kugaruka by'umwihariko mu bice bya Shabunda ani muri teritwari ya Shabunda nyamuneka ibintu byakaze turaza kuba tubabwira situation uko ihagaze muri teritwari ya Shabunda nyamuneka isaha ku isaha igisirikare cya 23 gishobora kuza kwinjira bikomeye muri teritwari ya Shabunda ariko kandi rwose nyemera nkubwire yuko AFC 23 yashimangiye ko nta gace na kamwe igenzura izongera kuvamo nk'uko makuru ngenza akomeje kugenda turuka ku mirongo y'imbere ku rugamba akomeje kugenda atugeraho n'amakuru atugezeho turavuga tuti natwe reka tubagezeho n'itangazo rya AFC 23 rimaze gusohoka ubu tuvugana umutwe wa AFC 23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo by'umwihariko washimangiye ko utazigera na rimwe uva mu bice wamaze kongera gufata byatangajwe n'uwitwa Lawrence Kanyuka uvugira umutwe wa 23 mu itangazo yasohoye by'umwihariko ku munsi w'ejo ku itariki ya 26 yasubizaga itangazo ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC ku wa 23 Mutarama rishinza AFC 23 guteza umutekano muke mu duce igenzura by'umwihariko n'umujyi wa Goma ndetse na Bukavu mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo ndetse akaba ari no kugerageza ngo ibikorwa by'umwihariko byo mu mujyi wa Uvira Kanyuka rero yashimangiye ko itandukanye n'ibivugwa na AFC 23 kitazongera iva mu bice yafashe yagize ati AFC 23 ntabwo izongera iva mu bice yafashe iyoboye utwo duce rero turimo ingabo ubuyobozi bwayo turi mu mahoro y'ukuri kandi arambye abaturage bukorera imirimo yabo kugera amasaha 24 kuri 24
serivisi zigenda neza, abaturage barasubijwe, ubukungu bwabo bufashwe neza ndetse n'ibiciro by'ibiribwa biri kugabanuka kubera umusaruro mwinshi w'ibikomoka ku buhinzi. AFC M23 kandi yagaragaje ko izindi mpamvu zishobora gutuma itava mu bice igenzura ari uko amashuri akora bisanzwe, amazi meza n'amashanyarazi bihoraho. Ikindi kandi imibereho y'abaturage ikaba irushaho kuba igenda iba myiza. AFC M23 kandi yanashimangiye ko itazigera ireka ngo umuntu uwo ari we wese harimo uwa leta ya Kinshasa ngo ahungabane n'amahoro n'umutekano, by'umwihariko ngo bigomba kubaho mu bice bayoboye. Yanashimangiye ko kandi umuhate wayo wo kurinda ndetse no gufasha abaturage ba sivile aho hose bahanganye n'itotezwa kugira ngo bagaruke mu buzima bwiza kandi busanzwe, bagomba kubikora kuko bazi neza ko leta ya Kinshasa nta kintu na kimwe ishobora gukora. Ariko kandi nyamuneka nyemera nkubwire yuko ibintu bikomeje kuba ibindi kuko ino mirwano ikomeje kugenda ica ibintu mu bice bigiye bitandukanye. Nyemera duhite duhera kuri ino nkuru yihuta cyane ituruka mu misozi miremire y'Iminembwe. Ibintu byakaze byamaze kuba ibindi. Imirwano ya AFC M23 mu gufata umujyi wa Goma mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025 yakomeje gusiga isomo rikomeye. Ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO, umuyobozi wabwo w'agateganyo Viviane Vanide Lapeli yemeje ko intambara yamuhinduye imyumvire ku bushobozi n'imiterere y'umutwe. Mu kiganiro yagiranye na radiyo mpuzamahanga y'Ubufaransa RFI, Viviane Vadepere yatangaje ko AFC M23 yagaragaje imbaraga, imyitwarire ndetse n'ikoranabuhanga bitari bisanzwe bihuzwa n'umutwe witwaje intwaro. Ibi yabivuze ashingiye ku byabereye ku rugamba mu gufata Goma rwatangiye mu rukera rwo ku itariki 27 z'ukwa mbere 2025 mu gihe yari akiri umuyobozi wungirije wa MONUSCO ushinzwe ibikorwa no kurinda abasivile. Yagize ati urugamba rwa Goma rwo mu kwezi kwa mbere 2025 ni ikintu tutazibagirwa, rwagize ingaruka zikomeye ku basivile, ku barwanyi ku mpande zombi ndetse no ku barinzi b'amahoro ubwabo. N'urwo rugamba rukomeye rero kurusha izindi twabonye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ntawageranya gato n'ifatwa rya Goma mu mwaka wa 2012. Kuri iyi nshuro byari intambara ikomeye yo mu mujyi, by'umwihariko wari umaze igihe kirekire. Viviane Vanide Lapeli yanasobanuye ko mu gihe imirwano yari ikaze, ibigo bya MONUSCO n'ingo abakozi bazo babagamo byibasiwe n'amasasu, nubwo yemeje ko nta bandi bakozi ba Loni bisanzwe hagati mu muriro w'intambara. Yavuze ko adahamya ko byari igitero cyagambiriwe na Loni by'umwihariko. Ati twisanze mu muriro, ntabwo byari igitero kitaziguye kuri Loni, ariko twari turi mu murongo w'intambara. Muri uwo mwanya twakiraga abasivile n'abakozi b'inzego z'umutekano bashaka guhungira mu bigo byacu, haba n'ibya gisirikare biri mu nkengero z'umujyi wa Goma. Umuyobozi kandi yagaragaje ko kuba ingabo za MONUSCO zarifatanyaga n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kurinda byatumye zifata nk'igice cy'impande zihanganye. Ibyo byagoye cyane bituma zibasha kugenda zivuye mu bice bimwe zijya mu bindi byisanzuye bisesuye. Mu gihe intambara rero ku rundi ruhande hari ingabo za FARDC, MONUSCO, za Afurika y'Epfo, Tanzania, Malawi, hiyongereho n'abacancuro b'abanyaburayi, imitwe ya Wazalendo, FDLR. Uyu mubare munini rero w'ingabo watumye benshi berekeza ku gufata Goma. AFC M23 byari inzozi zidashoboka. Nyamara Viviane Vanide Lapeli yemeje ko MONUSCO yari yaratekereje imbere ubwo ko Goma ishobora guterwa bitewe n'uko AFC M23 ifite ubushobozi budasanzwe. Yanagaragaje ikoranabuhanga uyu mutwe wakoresheje ryarushijeho kugenda rituma yizera yuko ibintu bishobora guhindura isura. Yagize ati yego twari twiteguye ko Goma ishobora guterwa, ariko ndagira ngo nshimire ko intare zasambwe
zitandukanye no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ku yita gusa ntago bakitwa gusa inyeshyamba. Yongeyeho ko ku rugamba gufata ikibuga cy'indege cya Goma rwabaye urundi rwego rukomeye cyane n'intambara, aho ingabo zifatanya na Wazalendo zagaragaje kwigahagararaho ariko bikaza kugorana, bikaza kurangiza n'ubundi ibice by'umujyi nyamuneka bifashwe mu buryo navuga ko budasanzwe, bifashwe mu buryo navuga ko bwihuse cyane. Ibintu bikomeje kugenda bihindura isura ku mirongo y'imbere ku rugamba, ivumbi rikomeje kugenda ritumuka mu buryo navuga ko budasanzwe. Hari amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diporomasi by'umwihariko akomeje kugenda atugeraho, aturuka mu bice by'umwihariko bikomeje kugenda biberamo imirwano yo ku rwego rwo hejuru, ubu tuvugana ahitwa Ndondo. Ibintu byamaze gufata indi ntera, ivumbi ryongeye gutumuka. Amakuru yizewe aturuka mu gace ka Ndondo ni muri Groupement Bijombo muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aravuga ko muri iyi minsi habaye imirwano ikomeye yahuje ingabo za leta n'imitwe irwanya by'umwihariko igisirikare cya leta. Nk'uko amakuru abigaragaza rero, tariki 25 z'ukwa mbere 2025 ndetse n'uyu munsi habaye imirwano mu bice bitandukanye bya Ndondo. Imirwano yaberaga cyane cyane mu gace ka Kajoka, mu birometero bike uvuye muri Morabya, ahazwi cyane nk'ahatuwe n'abaturage benshi b'Abanyamulenge. Imirwano ivuga ko rero yahuje uruhande rw'ingabo za leta ya FARDC, Barundi, FDLR, imitwe ya Wazalendo bahanganye n'ihuriro rirwana ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni AFC M23 MLD bitwirwaneho. Amakuru ava muri aba baturage kandi nabo bikurikirana hafi aragaragaza ko uruhande rw'ingabo za leta rukomeje kugenda rutsindwa bikomeye urugamba mu buryo navuga ko budasanzwe. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande duce twa Rugezi ndetse na Mukoko zikoresheje drone z'intambara bigakomeretsa abaturage 4 mu midugudu ya Mikenke. Ibitero kandi byagaragaje nk'ikiza kwicwa nko kwica amategeko by'umwihariko mpuzamahanga yari yasinyiwe Washington, Rwanda ndetse n'i Nairobi. By'umwihariko byose rero bikomeje kugenda bigaragara mu buryo navuga ko budasanzwe. Ariko kandi uyu mutwe wongeye kwamagana umuryango mpuzamahanga kuba ukomeje kutagira icyo ukora ku iraswa ry'abaturage rikomeje kugenda rikorwa n'ingabo za leta ya Kinshasa ndetse na Bujumbura. Yes, twirukanse cyane rero by'umwihariko reka dukomeze tuve kuri no nkuru idasanzwe ikomeje kugenda itugeraho, ahubwo duhite dukomereza no mu yandi makuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi ariko akomeye ku ruhando mpuzamahanga. Turebere hamwe ibijyanye n'ibikorwa by'ubwiyahuzi cyangwa se ibitero bikomeye cyane bikomeje kugenda bigabaga Bujumbura. Ibintu byakaze byamaze kuba biba ibindi mu buryo navuga ko budasanzwe. By'umwihariko rero dukomoze ku makuru menshi atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Turebere hamwe bimwe mu bitero bikomeye cyane bikomeje kugenda bigabwa misozi miremire y'Iminembwe. Mu misozi miremire y'Iminembwe rero rukomeje guhura n'umunyutsi. Misozi miremire y'Iminembwe, amakuru rero akomeje kugenda atugeraho aragaragaza ko nyamuneka yakomeje guca ibintu, ntabwo imirwano yarangiriye hano gusa ahitwa kuri Puezero hongeye kugaragara urugamba rukaze kanya gato gashize. Ni ku bitero igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyari kigize gutya kigabye kuri M23, ibintu byamaze kwa biteza akaga gakomeye cyane ndetse n'umutekano muke mu misozi miremire y'Iminembwe. Amakuru rero akemeza ko ngo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyaba kirimo kirakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo kize kwa kigabira ibice bivugwa ko byamaze gukabwa cyangwa se icyo bita gufatwa muri rusange. Amakuru ni menshi cyane hano arebana n'umutekano, politike na diplomasi ku rwego mpuzamahanga. Ariko kandi nyamuneka nyemerera nkubwire ko FARDC na Wazalendo bakomeje kwisuka nanone mu misozi miremire y'Iminembwe ku buryo bukabije cyane. Barimo barisuka rwose
ku buryo navuga ko budasanzwe ubu tuvugana. Amakuru namaze kwakira rero nyamuneka nyemera mpite nyakugezaho kuko ntago ndi butinde. Ni mu gihe umutekano ukomeje kuzamba mu mujyi wa Uvira mu bice bikikije by'umwihariko intara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haravuga kwiyongera ku bwinshi kw'ingabo za FARDC zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro FDL ndetse na Wazalendo. Imitwe rero kuvugwa ko iri kurindwa mu gace ka Runingo kegereye ikibaya cya Rusizi ahagenzurwa n'ingabo z'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Amakuru yizewe rero aturuka ku baturage ndetse no ku bantu bari aho hafi agaragaza ko kuva ejo bundi hatangiye kugaragara urujya n'uruza rwinshi rw'abasirikare b'abarwanyi bitwaje intwaro berekeza muri kariya gace gafite akamaro gakomeye by'umwihariko n'igisirikare, bitewe no kugerageza inzira z'ingenzi zihuza Uvira ndetse n'ikibaya cya Rusizi. Abaturutse aho rero ngo babonye ibimenyetso simusiga by'uko leta ya Kinshasa ishobora kuba yitegura gukomeza intambara mu gihe uruhande rw'amahanga rwo nta kintu riri kubikora, ahubwo ni imiryango mpuzamahanga. Bikomeje gusaba ibiganiro by'abanyekongo mu byihutishwa hagamijwe gushakira igihugu inzira y'amahoro arambye. Umwe mu baturage rero utuye hafi ya Runingo yagize ati twiboneye abasirikari benshi ba FARDC n'abarwanyi ba FDLR na Wazalendo bakorana bakomeje kwerekeza i Runingo ku bwinshi. Uko tubibona bisa nk'ibigiye gutangiza imirwano ikomeye cyane. Dufite ubwoba bwinshi mu gihe twari dutangiye kwizera ko ibiganiro by'amahoro bishobora kuza gutangira. Ubu tubona ibimenyetso by'intambara nshya kandi twe abaturage dukomeza kuyigwamo. Nubwo iyi myiteguro rero ya gisirikare ikomeje, umutekano muke muri Uvira uri mu bihe bibi cyane by'umwihariko umujyi wa Uvira. Amakuru avuga yuko rero abaturage no mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu agaragaza ko abantu bakomeje kwicwa umunsi ku wundi, abandi bagakorerwa ihohoterwa, gusahurwa ndetse no kumurwa, gufatwa ku ngufu n'ibindi bikorwa ahanini bivugwa ko bikorwa n'imitwe ya Wazalendo, FDL hamwe n'abasirikare bamwe ba FARDC. Ibintu bikomeje gutera impungenge zikomeye. Abaturage rero bavuga ko imyitwarire myinshi y'abantu bitwaje intwaro by'umwihariko ishobora kuza kugira ingaruka bikomeye cyane ku baturage hato na hato, ariko kandi ibi bikaba byakomeje kugenda bihindura isura. Mu mateka rero Uvira ni ibice byakijijwe byagiye bigaragara uruhare rukomeye mu makimbirane y'imyaka myinshi irashize mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuba iki gice rero kiri hafi y'umupaka w'u Burundi ni ikibaya cya Rusizi byatumye kiba inzira y'ingenzi y'imitwe yitwaje intwaro, abacuruzi bitwaje intwaro n'abashaka kugenzura ubucuruzi kamere. FDL rero n'umutwe ufite inkomoko ku basirikare n'inyeshyamba z'abahutu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu gihugu cy'u Rwanda, maze imyaka myinshi ukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse bakaba ari naho bafite indiri yabo. Wazalendo rero ku rundi ruhande n'imitwe yitwaje intwaro yita y'abaturage, ariko akenshi ishinzwe gukorera abaturage ihohoterwa aho kubarinda. FARDC nubwo ari ingabo za leta, nazo zakunze gushinjwa kurwana ku ruhande rw'abasivili cyane, kugira imikoranire idasobanutse n'imitwe yindi. Mu gihe AFC M23 rero igenzura ibice bimwe na bimwe by'ikibaya cya Rusizi, imyiteguro ya gisirikare ya FARDC nabo bafatanyije ikomeje gutuma amahirwe y'amahoro arushaho kuba make. Abaturage ba Uvira rero n'akarere muri rusange bakomeje gusaba ibitekerezo by'intambara bisimbuzwa ibiganiro bya politike, bigahurizwa mu banyekongo komeza ibiganiro aho gukomeza gutakaza ubuzima bw'abasivile. Mu ncamake rero ariya mayeri hagati y'intambara ishobora kongera gufata indi ntera, nta mahirwe make y'ibiganiro by'amahoro bikomeje gutinda. Icyizere cy'abaturage kiragenda gishira mu gihe amaraso akomeje kumeneka mu karere kamaze igihe kirekire kararanzwe n'intambara ndetse n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Uvira rero nyamuneka ubwoba bukomeje kuba bwose muri ano masaha
ibiturika bikomeje kugenda byumvikana, ni amakuru aturuka by'umwihariko muri karitsiye ya Kasenge nk'uko bikomeje kugenda byemezwa n'abaturage bahatuye. Baganiriye n'ibitangazamakuru ndetse n'abaduhaye amakuru. Abo baturage rero bari kuvuga yuko kurasa amasasu byari bigamije gutera ubwoba abaturage mu rwego rwo guhungabanya ndetse no kubohereza gusahurwa ibyabo, bikorwa bivugwa ko bimaze igihe bigaragara mu tundi duce tugize umujyi wa Uvira. Kuva umutwe wa AFC M23 wava mu mujyi wa Uvira tariki ya 17 z'ukwa mbere 2026 ugasiga umwanya wa Wazalendo FDL n'ingabo za leta ya FARDC, abaturage bavuga ko umutekano wazambye ku buryo bugaragara. Raporo z'abaturage rero n'amakuru ava mu nzego z'ibanze zigaragaza ko muri icyo gihe habaye ubwicanyi, gusambanwa, gufatwa ku ngufu abagore, isahurwa rikabije ndetse n'isenywa n'imitungo